Kuba bugün neçesi hali? 21. Ha 21. Kuba çıktı bizning Sadrilman bilan. O bu bizning tatarskiy першерон, короче, татарский першерон bu. Утяжеленный какой-то. Хотя ikisi de ineler abisi ya bire babası bulgandır indi. İkisi de tatarski. Ular karan indi moşnay. Вот это да. Sen bugün şular bilen bir yerlerine koytasın. Kuba, nuk şava mısın bu? Nuk попробуешь mu? Savadın bu normalde. Нормально был атыш. Bugün azgına yürüsük. А уже yırdın mı sen bilen? Oo. Uzaklama yol senin rısak uğruna yürüyecek. Sen hani var bulayına kaldırmışsın indi. Rısaç ne desin? Yara hayırlı yollar. Aha. Oh. Шеф, конечно. Таза мотор. Удивительный болып шықтар ол біздің үшін. Хәл мен барам. Машина білен. Атларны түңгілекке алып қайтабыз енді. Ертік шығарып жібереміз де олар шында. Өз күйіне ерилер. Вот. Міне шында кетті о. Кеттік о біздің. Қайталар, атлар өздері қайта.